कांग्रेस पार्टी की लीडर ओरिबा राहुल गांधी की मथकता सूरत डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टना डिफेमेशन केस अमगा मरी लेनना चही अनि जेलदा फादो पीखिबा अमदी पार्लियामेंट की मेंबरशिप लौथोकपबु यानिंगदे हाइरदुना पार्लियामेंट मनुंगदा अमुबा फिजोल सेतुना इहौ हौखिबा अदुगी सरुक अमा ओइना ngasi मणिपुरदसु लेजिस्लेटिव असेंबली ममांगदा अमुबा फिजोल सेतुना CLP लीडर ओक्रम इबोबी याउना तोंगान तोंगानबा पार्टी की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह अमदी थौमी कयाना इहौ हौक्रे Down BJP! Democrat! Rahul Gandhi! Jindabad! Congress Party! Jindabad! संगसिलगलिबा इहौ असिगा मरी लेनना CLP लीडर ओइरिबा ओक्रम इबोबीना हाई राहुल गांधी बु पार्लियामेंट की मेंबरशिप तगी लौथोकपा यानिंगदे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी BJP लेंगाकना ऑपोजिशन पार्टी ओइरिबा कांग्रेस लीडर सिंगना वांगांगलकपदा अदुक यामना कीरिबा करिगिनो हाइबा वाहंग लोइनना भारत की मांगखिगदौरबा डेमोक्रेसी कनबगी पांदमदा मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगनी हाइनसु फोंगदोकी Shri Rahul Jibu, without any new process of law, Mabu, membership of the Indian Parliament, they disqualified of the Constitution is set over. Masih koi darkar woi re na Shri Rahul Jina. Maybe Oxford University of Ireland na hai se tariya kai ba lai ba ba. Adu ko assembly ki any opposition member amna mana pining ba mot. Budget maram da woi ai development ni maram da woi any issue discussion to usikari kai ba lai ba. Adu pali ba sarkar na madu adana. Clarify to where simbok pin lo ba. Madu bhawo yaroi hai patara ba. Kanatana Pali government center ki Shri Narendra Modi ji ne lead to government se sige against that ananota ngango yaro harba BJP ne shason to le state assembly se da anatana government ki against ngango yaro harba tarba freedom of press leyatraba adu opposition na tamena ta piba yaro haraga di tarai no mayam ne na khamir bani bharat ki संविधान से legislature executive judiciary Masih state assembly da mayam na pass to wibado abo oina wo thok na ba executive na to ba madu dai da lalapatar ka di loi ba yai et to ba yai or any misuse to ba yai madu judiciary na madu monitor to ga aran ma to ta di no na hai ga da me sigi institution je autonomous oi ba institution sing je masi function ta hon ra ba chetan to ra ba or freedom of press lariba koi bharat ka leba nagre koi kuning maki right lariba freedom of press freedom of expression je masi yaratra ba karai dalo koi democracy ji mai bakshi karai dalo congress party na lit tawraga freedom roki ba bharat ji masi democracy masi constitution aduga masi freedom of press masi kandaba yaroi haina ya ultino le pisine ki aduna koi congress karmi koge ma koi kunima shela iba mi ki krishna ke manipur la iba ka congress party wo thanje biha congress karmi yemna we are all solidly behind Shri Rahul ji opposition se na side the house assembly the all parliament wa ngang wa ya oi ha ba adudi automatically dictator ki shason la e haiba ma shi haimin ma tokra akoi opposition ne na political credit launa na ba haibra haidabra haibse Manipur Praja Singh se utai yenpio anam pa so koi comment ye against a criticize to go yaroi comment bi bo yaroi no hai comment si hai pe agalu hai targa de karai da democracy no ba maseba adu masidi last oi ba yaroi lasting shi oi roi matam khadi na pu sa thon to go yai adu nomatra nomni Praja Singh ji realize sorkani su choi na by the time so na any government generally government je praja singh na kanana no para tambi ke dab sidi praja singh na bharat lai ba praja manipur lai ba praja singh ni ki bada ki huji hai dom da bi yai adu ga moi wakan da tari lai hai ba sidi we na soi khanga ni adu ni masi koina tatari ba program se part of ko ye all in that congress committee na ye pa directive instruction adu ba tu na Kari marang bino Rahul ji would disqualify to. MP dugi yang belugi wan nataba. Kari marang bino aduna masidi
democratic institution mayamsingse maybe assembly oiba yai parliament oiba yai or natraga judiciary oiba yai or election commission oiba yai sigi institution singse koi shape tawwa protect tawwa darka oi haibagi wakan ga koi all india congress committee na ibirpa directive to bi matungina koi masigi part of program je koi pangpok sabani nai sumaina thamjari